it's clear that there needs to be a commitment to structural change in organizations in making sure that women are able to succeed and grow in the profession. Nterwetse ka kganye kwa setlhoeng mo reng eno Afrika Borwa o ntse le kwa ketsego ya dintsho tse di golaganeng le COVID-19 di le 121 mme di le re palo gotlhe ya dintsho go dikete tse 11,677 dikalo tse ura eno ke di makatso mo taung dikgang tse di latelang di ka ura ya borobedi. SABC News re ikemetse ebile ga re tse le tlhakore dikgang mo Motsweding FM o reditse Motsweding FM konka bokamoso Global 92.3 Bagaetso bareetsi ba Motsweding FM le barati ba puo ya Setswana re lopiwa go tsaya dikgato letsatsi le letsatsi go thibela go ata ga mogare ono coronavirus baagi ba lopiwa go se kgome kgotsa go se atumelane le batho ba ba lwalang mmogo le go efoga go itshwara mo matlhong mo nkong le mo molomong se ke station sa gago sa mmamoratwa Motsweding FM konka bokamoso Ayabizwa magama Ayabizwa magama Ayabizwa magama Ilamleko Ayabizwa magama Ayabizwa magama Ayabizwa magama
107.9 Mamotsweding FM konka bokamoso ai maklinte mona utawampa okaruka bona seo se diragalang ka kwano ke amathotana asiwesele akungenwa ngemithwalo gompieno ke tshwere biti ai ke tshwere ke opare onoro baki monna ke a tsamaya le tsona ke tshwere biti yana amathotana asiwesele Mamotsweding FM re konka bokamoso na ke bidwa di brain le somela borataro metsotso morago ga ura ya bosupa thulaganyo ya mogaetso ke Rorisang
dumela tle o ka tswa le ka fa Botswana dumela ka tswa ke go bona tle wena mama Phethe ka fa Mojudi a ntshwara ka molaetsa ka kwana wa re di brain re mmogo re rorisa mmogo Bosupa metsotso morago ga ura eno ya bosupa nna ka leina ke bidio di brain station se ke Motsweding FM konka bokamoso re di gata re di shapa re le tsona ure ya borobongwe ke mo re tla fitlang teng mme o teka kwano moka meditube re tsamaya le ena mo thulaganyong ye ke itumelela go kopana le wena gape re kopana ka boitumelo mogaetso o ile a bua mo presidente mo letsatsi la maabane ha ne a tlhalosa a re isa jaanong mo bekeng e tlang a re isa ko legatong la bobedi o naga ke batla o tlhaloganye selo se ga bua sepe ga re corona e fedile ga re COVID-19 e fedile mme re santse re kopa tle re a kopa ma-Afrika Borwa re a kopa gongwe le gongwe ko ka tswang o reditse o le teng o ka tswa o le ka fa Botswana o ka tswa o reditse o re tswara ka mafaratlhatlha a www.motswedingfm.co.za o ka tswa re tswara ka audio bouquet 809 re a kopa tle coronavirus e santse e le teng coronavirus e teng bagaetso re santse re le mo re a ko level 2 mme re kopa jalo gore ha re a ko level 2 re itlhokomele re tlhape matsogo re a kopa tle ba Afrika Borwa go la le batho ba le bantsi ba ba tlogetseng botshelo bo ka kwano ka ntlha ya mogare ono wa COVID-19 go la le batho ba le bantsi ba ba ileng ba amega ba tshwaetswa ke mogare ono wa COVID-19 mme ba gaetso ba ka le bolella le bona gore ga go monate ga go la sepe seo se se botlhoko jaaka go ipona jaanong o tswaletswe o dula o le mongwe mo phapusing eo le mo go yona ga go la sepe se botlhoko jaaka se o sa kgone go ya ko yang ko teng o sa kgone go kopana le batho o sa kgone go ya tirong o sa kgone go kopana le bana ba gago tota le molekane wa gago tota ba gaetso tseo di botlhoko ke ka mo ke reng go ya ko legatong la bobedi re santse re kopa tle ga gore jaanong COVID-19 e fedile ga go ise go nne le molemo kana setlhare se se ka fodisang coronavirus re a utlwa gore dipalopalo di a fokotsega re a utlwa mme ga gore COVID-19 e fedile re a kopa tleng ba gaetso re a kopa moreetsi wa Motsweding FM re a kopa wa itse ke kopa ke ikokobeditse ke a kopa tle gore se ka ra iphitlhela jaanong ha re tsena mo legatong la bobedi re be re gopola gore coronavirus e fedile magaetso ke a kopa tle gore e re ke fete ka fa ke kgone go amogela moka o teng ka kwano mokamedi ha ana goroga ka kwano ke be ke tshameka pina ele a ya bitswa a magama ka re ha bitswa maina moka le teng oh hallelujah se ke Motsweding FM bona e tla re mo nako e sa fediseng pelo ha re pala mmathaba o bo re amogela ka mo YouTube ai ko re yanong re tlola ditlhase
re tlola ditlhase o tla bo re amogela ko YouTube o re amogela ko Facebook ya Motsweding FM thulaganyo ya rorisang re a leboga banna re a leboga hle banna mo ba ko Motsokwane re a leboga Manas re a leboga banna Bothato Musi ba teng ka kwano ba dikakapa ba go netefatsa gore o kopana le rona o re reditse mo sia le moyeng o re tshwara ka mafaratlhatlha a YouTube o re tshwara jalo ka Facebook ya Dikgang go tswa kantorong ya TV license ka tirelo ya rona e ntšhwa ya SMS balance inquiry jaanong o ka bona balance ya gago ya TV license bonolo mo cellphoneung ya gago SMS tsa nomoro ya gago ya ID kgotsa nomoro ya gago ya TV license go 44210 bonolo fela nomoro gape 44210 SMS e duelelwa selo se se tlwaelegileng sa ka gale e bonako ebile e bonolo TV licenses dira pharologano. Mzansi rotle re farologane rotle re na le tatso tse di farologaneng fela ka gale re ema mmogo mme mmogo re tlhatlhoga go tswa kasi go ya kasi ditoropong go fitlha magaeng rotle re na le nngwa e kgethegileng jaaka motseletsele wa ditlhagiswa tsa Lucky Star nngwa mo kheneng nngwe le nngwe mo dingwageng di feta 60 ka difitlholo dijo tsa motshegare le dilalelo nngwa e dira tsotlhe jaaka batho ba rona nngwa ya gago ke Lucky Star tatso ya fa gae the taste of home. Setšhaba sa gompieno se tshwenngwa ke mathata a itekanelo a jaaka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le dirilwe ka tsela ya sesaense gore le phepafatse madi, le natlafatse masole a mmele, le fokotse le kgatelelo ya tlhaloganyo ka ditswaki tse di natlafatsang itekanelo. Lerumo la madi le ikantswe ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le bonwa kwa Dischem, Clicks le kwa dikhemiseng naga ka bophara. Le bonwa ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power. Metshameko ya Absa Premiership e tswella pele Sontaga kgwedi ya Phatwe le malatsi a 16 setlhopha se se dubana le thankga ya seretse sa dimmitwa Black Leopards ba thueng setlhopha se se tokafetseng The Team of Choice Maritzburg United motshameko kwa Somamarara ura ya boraro mo Tshokologong Motsweding ya FM ka kodu ya ga Brand Letsogo e go tlhagisa motshameko ka tlhamalalo dira se bona jalo Tolani wa ko ba kote kgakala Maritzburg United ka ba ribe baba fire se fetwe Metshameko mo Motsweding FM. Tsamaiso ya fa o tsena kwa lapeng la gago go thibela kanamo ya mogare wa corona. 7 tlhatswa cell phone le dibrele tsa gago ka metsi a bolelo a sesepa kgotsa sebolaya ditwatsi se se nang le tagi. 8 phepafatsa ka sesofatsi difatla tsa grocery kana dikumo go tswa kwa ntle pele o ka di baya. Dira motswako wa sesofatsi se di milimetara di le 20 mo litareng e le nngwe ya metsi. O seka wa lebala go rwala di-glove. 9 rola ka kelotlhoko di-glove tsa gago mme o tlhape matsogo fa o fetsa go di baya. 10 tlhapa matsogo a gago sentle morago fa o sena go tshwara sengwe le sengwe kana dirisa sephepafatsa matsogo. Gakologelwa ga go kgonagale gore go ka dirwa phepafatso gotlhelele mme maikaelelo ke go fokotsa matshosetsi. Sala melawana ya go itlhaola morago le dikaelo tsa teng nna fa gae ntle le fa go le botlhokwa thata. Sa bofelo efoga tiriso ya madi a seatleng mme phepafatsa matsogo a gago fa o a dirisitse. Moreetsi itlhokomele. Motsweding FM konka bokamoso. So ele masome a mabedi le botlhano morago ga ura eno ya bosupa re ditse thulaganyo ya rorisang o re ditse station se se ratwang ke wena ke Motsweding FM re konka bokamoso nakalina ha ke tsela mo go wena mpitse di brain ntibeletle ke amogele moka atle a go abogele le yena gongwe le gongwe ko ka tswang o le teng le rato la modimo le buile le re kopantse na ha ke tsena mo ga gago o sa nthe o re dumela
nka boa dumela mookamedi koko le kae mookamedi re tele ka ngwana ga mma a re tentle ke a tsena ee o amogetse ke a go bona le bareetsi ke a dumela gore mo baleng teng ba amogetse moka moka bish o fetile fa bish ano ke moka ya go maswe di-brain a mantsi maina go tla tshwana gore tle re go baakanya di-smart card go nna maswe di-brain ta ke tsena ko e ke go dumedise moretsi yo montle wa motsweding FM kae kapa kae ko leng gone re leboga modimo yo re tshedisitseng e sa le re kgaogane maloba ka mo tlase ga tshwaro ya gagwe mme le mo mošong wa letsatsi le o re kopantshitse ngwana ga mma a re tlogele go tlhole re lebelela ko morago a re gagamaletse di kwa pele modimo wa rona o re baakanyeditse mokgele wa phenyo tlogela go tshwenyega tse tsotlhe di tla feta modimo ke yo a re ipaakanye bokamedi tube e tla re bokganteleng yes ngwana go na le mantswe a o re tsamayang kao re batla mongwe go na le mongwe yo o lwalang ke ene o re mmatlang re batla molwetsi gantile ga re tla be re palama thaba go na le motho yo re mmatlang o teng molaetsa o re tlileng go tsamaya ka one mo gare ga bothata bono ba bolwetsi a teng malwetsi a farologane a mefutafuta go na le yo re mmatlang e le metsotso le masoma mabedi le bosupa morago ga ura eno ya bosupa mogaetso a go re tshwara ka mogala mo 089 860 5665 089 860 5665 potso re botsang ke la bofelo o ya ko tirelo ko kobamelong ke leng la bofelo o ne o ya ko kerekeng ke leng ba e le gore ga jana ga ba ise ba kgone go ya mme maikutlo a gago ga jana morago ga nako e kana re le bokgweding ya Phatwe ene a sentse go pola gore ene le leng mme maikutlo a gago go sa ikerekeng ke a ntseng jang 089 860 5665 ke a itse ba ga itse gore go ntse go nna thata ka nako tse dingwe re ka botsa potso mokamedi gore ga jaanong ka dintsho tsone di a tlhaga re kopana jang re rulaganya jang gore jaanong moketekete o tsamaile bagaetso a re ke re kgobokanyeng mme maphutego a tla jang ka nako ye ya coronavirus e re reng go laola melao ya batho ebile mo diphitlhong jaaka re itse gore ke batho go letleletswe fela batho ba le 50 re dira jang pina e utlwala jang ko ga re se bantsi re sa kopana ka gore ba bangwe bontsi ke masika go diriwa jang thata ko re ke bua thata ko dintshunga go utlwala jang ka gore go tla fitlela go tlile baphutegi ba le ka nna ba le lesome fela gongwe re ga re a tlwaela jalo go gontsi jang 089 860 5665 o bo ka nna re bolela gore la bofelo ga re le kopane fela le kgobokane ko kerekeng e ne le leng ga jana maikutlo a ntse jang go sana jalo o mo motsweding FM dumela tle dumela mo radio dumela papa a go tsogile mo ngwa melekae teng go a tsoga di-brain di tsamaya jang tsa diphito la bone ke ne ke le gongko gae go ga khunwana ko ra ke re la bone ga re ne re kopane go ga ke le go gae go ga khunwana ko emikhen ka kgwedi ma a tla go ifo bo matse kwa fo bo matse kwa go no go a ka go gore na kwa rena re betsa tlhogo le rena re betsa biti o le betsa tlhogo le betsa biti go ga khunwana ya re kopane re na re bombe matodi kwa re bona go nna masho ka rena le go na re a re tse bo mogogile le bo re tha le bo bishop re kopana hela re sota go phetsa tresela go emikhen jaanong diphitlho di ntse jang ga re ya go tsone ga jana re itse gore o fitlela masika a fitile 50 le masika fela a moswi ke re ke be tshwana ke gore le yone nne mo teng go bo go tla palo yana le sa itlwaelang pina go iragalang di-brain ang ka go bolela nnete o itse ka re latlha motho go ne yanong ga go tlhole go nna le gore re ntsha leso mo tlung ka re go ne yanong ra no ke tra futsala di-brain go plela bolela ke le teng go ya kwa ka mmatšhe a re re itlha moipa wa ka kwa go ke re ke ne le teng go na le batho gore go ka re go itire o ka re re latlha motho dipedi kula bona la boelo ga ebile ke ne ke ya thengile ke le gongwe mo tlhoko mo ga go pele go pela a tsena kwa bitle gore wa bitsa go desoni ya gore go teng because le mena khakala kwa ga etla di sia wena le tla la bua gore ga go tlhole go na le ntshwele di brain ya gore re ntshele se motho mo di motla re thusa re ya le bogare bo le re thank you brain tsepo mona ga go tsepo mona ga go khunona re se line number 4 dumela radio ra mosiapo dumela mme mo re titule marona le kae ba go lo baka modimo santsana le montle ke a leboga yes ma
ga santse a re babaletse. Yes, motsadi. Ke Omami Mamanzevile. Yes, Omami. Ke feditse go ya kerekeng ka February. Yo, February. Ke tsimile e ya go helela. Kana ora kgwedi ya Tlhakole. Ka Tlhakole. Maikutlo a ntse jang fela, o ikutlwa ja o tshela sentle fela e le kgale o sa kerekeng e corona bana yo o itse ya ke lwala mowa. Ai man. Ke lwala mowa. Ai. Ke gopotse kereke. Hey. Ke gopotse kereke. Ke gopotse kereke ntate. Me go tla siama o se Omami. Go tla feta. Go tla feta kgetse dia ka re le bogautla. Yeah. A mme diphitlhelo go le go sentse lo di ya lona jaaka ba phutegi ke phutego e feng e wetsena kana Zion Christian Church. Zion Christian Church ga lo kgone go ya go diphitlhong jaaka le tloetse. Gona no ke ntse ke bua ke re yana gona le bothata bo botswileng kwa mo lesikeng. Wa ntsala ke o re tlogetse. Ya no ke ipotsa gore ya no re le baka go ga teu kwa ke tla ba tshedisa jang ke tsa mo Krugersdorp ke ya kwa re le gale mowa wa ga Mandia o roba le ka kagiso ke ngwe ja go ga seabo marona re le bogatle re le boga ele metsoso ele masume amabedi le borobedi go latela ura ya borobedi tlaretse mo ka kwano o mo Mosweding FM dumela hle dumela ma a go monate papa marona ke matsetse Philip mo Batli West le nna ke sele ke letsa kereke tsa kgwedi ya February ntse di tshwela re ka letsone sa lo feleletsa kereke ka February mo dintshutse lo ira jang lo itsisane jang gore re a lo sunyanong ba gaetso mamokete go tlhokafetse kgotsa re mokete papa mabani le ke palame ke go hitla wa ntsana ko pampi tsa le gore feta ga re tle o mo gape ai man e le botlhoko nkhusa botlhoko mme ka batho le batho ga ba na sepe gore a ke le botlhoko bo kampo ya batla mara ba itse batho tse ba itshwareya all right e le botlhoko tota le la bobedi ke gape re kry e nngwe tatile e nngwe ya ngwana ba khadi ko pampi stata le ene di selde bona botlhoko bo mara ke ra motho ke re a ba ra kalmane le ba ra gopolang a re tshitsegeng go bana ga se rena re tswa go itsaya le hela mme a re go motsegeng bogole ba ka le basha ba tsamaileng ba tlogela bagolo ba bone ko morago ke rata gore a modimo a tlebetse a tla mo go rona le motse tshabetse shotlhe a tla sine hatse botlhoko bo a bokokobatse botlhoko hele go boneng bo kutsa botlhoko moruti wa ka ha re tshwantse ke go hitla batho ba rena re utlwa botlhoko ka tera ba latlhelela go ne go ya ka mo gore tloetseng man ya ne ka modimo a tla re tshware mo re mo sedetseng teng a re tshwarele ba rona re a le bogatle re a le papa ele metsoso ele masoma mabedi le borataro go latela ura eno ya borobedi mogaetso tla re belle melaetsa leng teng ka kwano ba rometse jalo mo Facebook ya Motsweding tota mo Mosiapo wa B @sabc.co.za re belle mo laetsa wa ntlha wa re madume ke ratile mafoko a ga Bishop Matebesi it is well with my soul modimo wa rona wa utlwa Grootmane abudibe kabelo molosi ke utletle Grootmane ya ko bodibe le bogetse molaetsa wa gago go tswa o rometse jalo mo Mosiapo wa B @sabc.co.za o mo molaetsa wa re moya wa ka o re baruti ba me ke tlhoile tsebe go amogela mantswe a baka yang pelo ke Maggie Phare ale mo magojaneng ka kwa Kurumana molaetsa mongwe ke amogetseng mo Mosiapo wa B @sabc.co.za one wa re madume baruti baka nako ele e fitlhile jaaka gale ya le kubu ke 91.0 ale ka kwa Soshanguve ke le abare ke le itshulele ke intshulele Mosia kwa block L ke intshulele Mosia ka kwa block L bareki ale boga ale ka fa Soshanguve prasa mongwe o akiwa magetseng ka kwano wa re ke itumelela go nna le wena mo lenaneng la rorisang le matla mo tsatsing la tsipi ke tsholofelo re tla letlwa
go ya le tla letlwa go ya kaya mo go ya go dikerekeng go tla letlwa go ya go dikerekeng mo level 2 jaaka metla tota ga le ntse go ditlilwe go ya go dikerekeng wena le Boblenis ga le go ditlilwe gale ke fela gone re tshwanetse gore re sale melao morago ya coronavirus batho ba kana 50 fela ka go dikerekeng go letlilwe kgale tibana baruti ba rategang ke ntse ke tsweletse go rapelela baitsanape ka kalafi gore modimo a ba thuse batle ba bone kalafi eno a ba re ke ikopela go setšhaba sa rantsonyane gore jaaka go butswe morara jaaka go butswe morara le motsoko ba se ke ba fapanela ke khoto ko magae ba ra ska ba papanela skale ya mo khoto le cigarette ba ikilele coronavirus e sentse e kalapa o itse ke ba gore mesimula isa ke e ka tlhaloganya go bophirima Philip Siapo ga go na mongwe gape ke a itse go bophirima mare Philippe una lo go bapa le sporo ya mi bua ba maruri ke ra gone o tlisa moodi o gore se ga pa la dikho kana ba hapana ba sa sanitize ayo halala di brain halala ke tsoga mosono ke gopotse ba kera ke mmogo ka nna ke kereke ya Lutere ya Evangeli Lerato Parish kwa Block C Mabopane motlase ga moruti Kadiale ke baraya kere a re tsweleleng go rapela ke seli le tlape a le ka kwa Mabopane extension ya leboga tla ke fete ka mo o lenteng ka kwano wa re madumedi brain le moka le ga mo tshalo le pish matebesi abare ke lutlile ke lebogela le sikokotlelo sa letsatsi ke ka mohau ke pontsho monyatsi a le ka kwa le Rome South UU section re le bogatle o mo molaetsa wa re matume baruti ba me ke lebogela mafoko a lona a molemo ke re file rantlaku a le ka kwa Themba Unit D abare #rorisa. Yes, the brain arialo re matsaunyane o tsoga mo mosong wa letsatsi a re mowa o ko tlase o kopa gore tere makanya maikutlo arialo moruti Mpanza le ena re o dumedisa sekete ya gagwe yotlhe ya ntsa dira mogolobono ba gopotse arialo Lerato make masuntu are ke ntse ke na le lona ba gaetso mo nakong ye o mongare o e sale ke feleletsa ke rekela bofelo ka di 8 tsa March a re a leboga le wena tsebo ko leng gone ko Frankfurt re a leboga ngwaneso modimo a go rata ya feta mogeso ele metsoso ele masume a mapedi le bongwe go latela ura eno ya borobedi mona sa mongwe wa re ke rorisa le wena ga mago le bo comedy tube di brain bile rorisa gape le Elizabeth Chabana o tota Elizabeth Chabana a tshegopale mo matsatsi la gompieno mene a le ka kwa majamanso yo rorisang le rona ke James Kabane ke mo comedy James Kabane yo re rorisa le rona mama pet a le ka kwa mochudi le ene a re rorisa le rona mo mosong wa letsatsi le mochudi ka kwa Botswana le santsere re a ba le bogela ta ke tseba le babedi ba le bararo mo kabedi re tlo pala batla tsori a tsela number 7 mo tsori ya FM tumelang di brene tla ke go leboga mo go le mo comedy tube timela tlemme mapelia o itse o ba sa potse bokete ga gore e sala re tleritse fa di kerekeng le ya tlemme a e sale go nna lockdown ke gore ke re ke se sena tlhaka ga e tlhole e bereka au ban ke le bala matsatsi ke le bala di date gore ke gopole gore go la bokae ke tshwanetse ke boela fela ko founung eno ene tla ntsebusa jana mona to akgang ke gore mela tsa mengwe le mongwe di temana tse di direrang ka Sontaga ka Sontaga mo le mo te kwala mo bukeng au mabele ke no mo gare ga beke ke nna mo fatshe ke a di boelela ke a di bala ke utlwe ke nna sentle fela mo maikutlong jana ja ga ile Sontaga jana ke re ke emi ditsetsele kwana ke itse gore le tlile gore bankanya kereke e tsene ke gore o le bala le dikago sa kereke ya gago re bankanya mewa go ya ka go krepa ne ke re papa le siamang tja gae mo go le papa o pa selailo ntja gae ke re
ba siame sentle fela le bona ba pele radio ka re ga re tsene dikereke yes e mo radio di brain o teng mo kamedi tube o teng Bishop Materesi o teng re mo kerekeng bothata fela ke gore la ga re sa aparo diaparo tsa rona mme gone le yone e butse e reditse lentswe di brain ke go lebogile mo go le mo kamedi tube tlhatlhoga nthaba le re bankanye maikutlo re gaufi moratiwa membele ya puti ya ga kwa maresane re gaufi thata le go tlhatlhoga thaba re a leboga utlwa ya leboga di brain re a leboga o mo molaetsa wa re gompieno jana ka re a boropongwe ka go ga Bishop Hlazo ka kwa magogwe go na le kopano ba gaetso lona Masenti Emmanuel Amatle gate letleng ka go ga Bishop Hlazo ka kwa magogwe ka re a boropongwe gonne letle go a tlatla eno ya ga aloso la ga Bishop a ke tsere ke Bishop ofeng fela ka giso motoko o rometse molaetsa ono o mo molaetsa ke o a re utlwe motsweding FM dumela hallelujah re si pray dumela tleme matswa go hallelujah wezikintsi ke modimo o siame modimo ga fetoge o itse la ka dinako tsotlhe se se le thata se tla re atametsa go Jehova ga gona se sa pele re a le khwata o ya le go la Jehova marona re a lebogatle le matshogong yo phuluso re a leboga le nna ntse le respect le re modimo re ntse re kwa le ntse le kolobetsa dipelo tsa rona re ntse re japonate ya re leboga modimo le mo president a rutletse botlhoko re tla boela ko dikerekeng re itshwara re dira se se siamile ntse re modimo la re tlhompe ba pele ba rona ba re fase re ba tlhompa Jesu ke kgotsi thank you me wa ka re leboga utlwa hallelujah modimo a go boloke hallelujah o mo molaetsa ke batlang go feta ka one ke gore ka metla ke reditse ke le mo Limpopo ke kopa okay a ka metla ke dula ke reditse ke le mo Limpopo me ke re tsa jalo mothulaganyo eno ya marorisa ngotlhe go akaretsa jalo le tlotlanga Lusen le kgetho kolobatse ga mmogo jalo le Nomvintwembi sepele ale ka kwa tigane ke o bakeng Alfe Moruti a fetisa molaetsa o ke bone ntwadibi le ena re are re bolusung mo mosong okay mo mosong ke tsamaya le lona ke a tshwara batho ba re mo mosong ke tsamaya le lona re a le bogatle ke letsatsi le botlhoko ka gonne Bishop o mogolo wa kereke ya Church of Christ Assemblies o a fitlwa kwa Mabiskrala a ba re tsamaya sentle ka kagiso motsadi wa rona re utlwile tle ba gaetso gore kereke e latlhegetswe ke Archbishop Tshitwe o motimo atle a thule le bona bosele baruti ba me ke sale ke feleditse go ya kerekeng ka March pele ga lockdown e simolola pelo le maikutlo di khoberegile gonne ke sa e kerekeng dintsho di gone mme motho o palelwa go ya go tsone Manhlaba Mohammed ke ene a bua mantswale re tlamane mosikatsi re ya go leboga le wena o ntse bua ka kereke sale o e felitse khale le wena mahlodi le habe paswana go Temba Unit D re a leboga ngwaneso sale o heleleditse di 8 tsa March go tla siama di brain go tla siama ke tle go sapina ke go lebogile tle le wena Ronnie Masopa a le ka fa fans stop a re sale ke mesitse ka kereke ya me ke tsenang ya Galatia Apostolic me ga jana ke itshwere fela ka kereke ya Rorisang mo Motsweding FM re ke shabe pina mo comedy di otla ka ke riana re go pala matha tom oh hallelujah Timana tlenga mo di taxi mo go tla mo le lente tororom tom
Pamurena, Junior Barorisi Pamurena. Entabeni Kute. Junior Barorisi Pamurena. Batro sapele ke morwa wa ga Medupi Tlou, morwa wa ga Medupi Tlou, morwa wa ga Medupi Tlou. Ke mosimane ke ena tele se paseno sa Junior Barorisi Pamurena kwa pele ka fa motsestropong wa Soweto. Kafa Johannesburg arifapine munati Entabeni Kude. Hallelujah. Hai ka utlwa monate ere metsotso ere lesome go latela ura eno ya bo robedi maeso re apala mataba re apalama a ko bofele banta la gago la pabalesego tle re apalama jaanong go na le morianteng go na le motho re matlanga re batla a tle go tsena le tsenle me ha se tsene a tle a fole go na le motho re matlanga go na le motho yo lwana go na le motho yo kula o teng ate malwetsi ya re kopana le yona le mokamedi sa siame fela ga re bua ka fa re tla be re kopana le mokamedi moraga gore re go ne le setlhopha seno sa Junior Barorisi Pamurena ke a bua a o kile wa tshwara ke kankere le go amogela kalafi a o mongwe wa ba kgathallang balwetse ba kankere kgotsa motsadi wa ngwana o a tshwereng ke kankere le mo matshosetsing a COVID-19 balwetse ba kankere ga ba tshwanela go nna nosi cancer e teng go go thusa cancer e neelana ka tshidilo ya maikutlo ya mogala puisano e bolokegile maitemogelo le kemonokeng
nageng ka maleme a supa kwa ntle ga tuelo. Peelano lebaka ka batshedimosetso leletsa nomoro ya mogala ya mahala 0800 22 6622 o ke motheo o rotloeditsweng ke maiteko a SABC. Nka kgona go boloka sentle mme ke itse gore madi a me a babalesegile ebile a sireletsegile ka Absa banking app. Nka kgona nka khutlisa le go gogela morago di-debit order tsa me ka tswalela le go bulela karata ya me ya banka nakwana fa ke sa itse kwa ke e beileng ka dirisa gape le ATM pin ya me bonolo. Nka di dira tsotlhe ntle le go tsena mo kaleng ya banka ebile ke a itse gore ke sireleditswe kgatlhanong le tsietso ya online ka digital fraud warranty ya mahala ya ntlha mo Mzansi. Boloka ka pabalesego. Downloada Absa banking app. Re dire go fetisisa gore o kgone. Seo ke Africanacity. Absa ke moabi yo dumeletsweng le motlamedi wa ditšhelete yo kwadisitsweng. Go na le melawana le dipeelo. Diawa gape diske e buile jaanong ke mang yo tlileng go fenya ke bomang ba ba tlileng go qualifya jaaka ditlhopha tse di komankalankaleng. Iponne DStv Compact mme o bogela metshameko yotlhe ya diski e gogelang. DStv Compact go monate kwa gae e akaretsa SABC 1, 2 le 3. Tsamaiso ya fa o tsena kwa lapeng la gago go thibela kanamo ya mogare wa corona. 7 tlhatswa cell phone le diborele tsa gago ka metsi a bolelo a sesepa kgotsa sebolaya ditwatsi se se nang le tagi. 8 phepafatsa ka sesofatsi difatla tsa grocery kana dikumo go tswa kwa ntle pele o ka di baya. Dira motswako wa sesofatsi sa dimilimitara di le 20 mo litareng e lengwe ya metsi. O seke wa lebala go rwala di-glove. 9 rola ka kelotlhoko di-glove tsa gago mme o tlhape matsogo fa o fetsa go di baya. 10 tlhapa matsogo a gago sentle morago fa o sena go tshwara sengwe le sengwe kana dirisa sephepafatsa matsogo. Gakologelwa ga go kgonagale gore go ka dirwa phepafatso gotlhelele mme maikaelelo ke go fokotsa matshosetsi. Sala melawana ya go itlhaola morago le dikaelo tsa teng. Nna fa gae ntle le fa go le botlhokwa thata. Sa bofelo efoga tiriso ya madi a seatleng mme phepafatsa matsogo a gago fa wa dirisitse. Moreetsi itlhokomele. Motsweding FM konka bokamoso. Moreetsi Motsweding FM ke nako ya gore jaanong re amogele mo Kamedi Tube mogo le wena re a go palama thaba ya mohau, thaba ya mautlole botlhoko, atamela ngwana ko gae, atamela tabernakeleng ya botshelo. Gona le motho o re mmatlang mo Kamedi Tube ke nako re a rapela. Ga golang dipelo tsa lona e seng diaparo tsa lona le shokologeleng go morena modimo wa lona gore o tsalano e kgolo o pelo tlhomoge o bonya go galefa o tsalano e kgolo. Modimo wa rona rara wa rona wa le godimo ga yo modimo o tshwana le wena, modimo o sa fetogeng, modimo o sa re tlogeleng, modimo o sa re nyatseng. Re dumelle mo mosong wa letsatsi le re tle fa pele ga gago jaaka bana re kope boitshwarelo mme re bue mantswe re morena re tlhatswe o re tlhakodisise re be batle le rona re loke ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Tsala ya me e rategang mo mosong wa letsatsi le a re bone lekwalo la ga Jakobe kgaolo ele ya botlhano temana ke le nngwe fela temana ya lesome le bone motlhanka wa modimo the brain o tla re buisetsa yone. James chapter 5 verse 14 ke a buisa. A mongwe wa lona o a lwala a bitse bagolo ba phutego ba mo rapelele ba mo tlotse lokwane ka leina la morena. Seno ke lentswe la modimo dijo diabola diaparo di a gagoga mme lona le tla dula ka bosaenkae mo Kamedi Tube. Botsokie moreetsi wa Motsweding FM a mongwe wa lona o a lwala
ke potso e botswang ke bao ba ne ba dutse ka nako eo a mongwe wa lona wa lwala e ete e botswa ke motho yo e leng ngaka e kete e botswa ke motho yo e leng kgagaripa e phekolang malwetsi e ete e botswa ke motho yo o itseng boteng jwa dipelo tsa rona e ete e botswa ke motho yo tlhaloganyang seemo sa mo South Africa e ete ke motho yo tlhaloganyang seemo sa botshelo lefatshe ka bophara e ete e botswa ke motho yo o itseng COVID-19 mokwadi wa bukae e leng yene James yo e ne e le mogolo wa ga Jesu o bua ka nako e le modulasetilo kgotsa moeteledipele wa khansele ya kwa Jerusalema monna yo James monna yo Jakobe o bua dilo tse a na sa dumele dithuto tsa ga Jesu o bua dilo tse a na sa dumele ka seo Jesu a rutang ka sone o bua dilo tsena a na gwetla dithuto tsa ga Jesu a gona le mongwe yo lwalang o a bona go na le motho mo dutseng teng yo o itlhaotse e dilentswe lena le eme kwa mojako le raya wena le re a gona le motho yo lwalang a e le go rute a iponagatse mo pele ga baeteledipele ba kereke ga iponagatse mo bathong fela o iponagatsa mo go dibishopo o iponagatsa mo baeteledipeleng ba semoya o iponagatsa mo baporofeteng o iponagatsa mo bathong ba ba beilweng diatla ba ba anointilweng ka oli ya legodimo gore tiro ya lona ke go phekola malwetsi e ete potso ye ha etla mo gare ga rona moapedi o teng a o itlhaotse kgotsa o lwala o le ko sepetlele potso yena etla a gona le yo lwalang o bina sefela a the Jesu o na mpona a ke lela tshwalo a mpitsa a re tlo go nna o fale matswalo iponagatse mo baeteledipele go nna bolwetsi jo bo go tshwereng ga bokake ba dira gore o lebale modimo o tshelang a gona le motho yo lwalang ka segerika lefoko lena go lwala le bitswa gote ke astenei le bolela gore molwetsi yona o batla pheko molwetsi yona o batla ngaka tsala yame re tlile go tlhatlhoga nna le wena a gona le motho yo lwalang dipolei a mokamedi Tubeka ba ka utla we tlhalosa le ka segerika a modimo a re boloke moreetsi wa Motsweding FM go na le moriante go na le motho yo re mmatlang go na le motho yo re mmatlang gore a tle mo bopele ga baprista ba kereke ba tle ba rapele le yena go na le motho yo re mmatlang a teng malwetsi a fapaneng mo lefatsheng leo re tshelang mo go lona mme nako e ke ya gore re kgabaganyetse pele ka kwa godimo ka somotaung a re na le kgaso ya dikgang tsa ura ya borobedi Maki SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo Motsweding FM ke go leboga Brown mothoetso madume ke dimakatso mo taung dikgang ke tsa ura ya borobedi mo Motsweding FM mo bishopo mogolo wa kereke ya Anglican mo borwa ba Africa Thabo Makgoba o ikuela go maloko a kereke ya Anglican le madirelo a mangwe a tumelo gore a tshwaragane go tshegetsa setlhopha sa basadi kwa Cape Town le go ralla naga bao ba sa tseweng sentle ke balekane ba bone morago ga go tshwaediwa ke coronavirus kgotsa ba fodile mogare ono mosadi wa kwa Khayelitsha o ikgatholosiwa ke mogatse morago ga gore a boele gae fa sena go fola mogare ono Makgoba a re COVID-19 ga ena maparego kgotsa go itse bong
I called through my office a lady, Numisa, who told our office that they have come together as a group of women in Enfuleni here in Cape Town, in Khayelitsha, and in some parts of South Africa where they offer support, they offer counseling, they share the little that they have. And I think in joining the call by Numisa and those dear ladies here in Cape Town who opted to break the stigma and maintain hope by respecting the dignity of each person, I call on the religious sector and the Anglican Church in particular to offer its resources in terms of spiritual counseling and support. And I pledge the work of Hope Africa in this regard, and particularly in feeding the poor. The National Liquor Traders Council ya re itlile go netefatsa gore bodirelo ba nnotagi bo gweba ka maikarabelo le go ya ka dintlhakaelo tsa COVID-19. Thekiso ya motsoko le yone e tlile go letlelelwa fa legato la bobedi la go laolwa ga kanamo ya coronavirus le simolola ka Mantaga bosigo gare. Lucky Ntimane wa the National Liquor Traders Council a re ba amogela kitsiso eo. I would like to commend the President on his brave move to allow the sale of liquor. It required him to have confidence in the industry that will do the right thing and comply with all the COVID-19 regulations and also ensure that we trade in alcohol responsibly. And we're going to follow suit and make sure that we make the country proud and trade responsibly as a liquor industry. Mokgatlho wa badiramoepong wa AMCU o tlile go tshwara segopotso sa dingwaga di le robedi fa e sale matlhotlhapelo a Marikana a diragetse gompieno kwa Johannesburg. E tla bo ile kgetlo la ntlha segopotso seno se tshwarwa kwa ntle ga Marikana mo Northwest ko badiramoepong ba le 34 ba bolailweng ka nako eo ba neng ba thuntsiwa ke mapodisi a neng a tlhometse ka dithunya go utlwala. President wa AMCU Joseph Mathunjwa a re tiragalo ya monongwaga e tlile go nna kokoano ya batho ba le mmalwa e le go obamela dintlhakaelo tsa go laolwa ga kanamo ya coronavirus. We communicated with all the structures of our union, which they've agreed, and we also consulted and engaged with the survivors and even the widows before they gave us that mandate that yes, we can commemorate, but in a way that it will not put us against the state of which to abide with the regulation. There will be a physical commemoration limited to only 50 people. Tsa kgwele dinao ke tse direng Bidvest Wits le Orlando Pirates ba tshamekile maleka le fela mo motshamekong wa bona wa Absa Premiership. Ditlhopha ka bobedi di ne di batla dintlha di le tharo ka pelo e botlhoko morago ga gore di tshameke maleka mo metshamekong ya mogare ga beke. Jaanong Pirates e tshamekile metshameko e le 4 ntle le go nosa. Mme mokatisi Joseph Zinbawa o kaile fa a swabile. Khabagare Stellenbosch FC e faphile Golden Arrows mo motshamekong wa ntlha fa e sale kgwele dinao e boetse go tshamekiwa gape. Mme Kaizer Chiefs e tswile mo kwa morago go Polokwane City ka dino di le 3 kgatlhanong le di le 2. Yone ke Zinbawa. We need a goal and we made not a goal, but we cannot say we was bad. Yeah, we do all what was possible to win the game, and in the moment we need a goal. And when the goal is coming, then it's easier for us. First to win a game, and second you get more self-confidence. Ntarwetse ka kganye kwa setlhoeng mo ring eno mo bishop mogolo wa kereke ya Anglican mo borwa ba Africa Thabo Makgoba o ikuela go maloko a kereke ya Anglican le madirelo a mangwe a tumelo gore a tshwaragane go tshegetsa setlhopha sa basadi kwa Cape Town le go rala naga bao ba sa tseweng sentle ke balekane ba bone morago ga go tshwaediwa ke coronavirus kgotsa ba fodile mogare ono. Dikalose ura eno ke dimakatso mo taung dikgantse di latelang di ka ura ya borobongwe. SABC News re ikemetse ebile ga re tse le tlhakore dikgang mo Motsweding FM o reditse Motsweding FM konka bokamoso. Milita
Kitsere ka botabote kitsere ka Lesotho ka kopala jalo le Masisile a St Paul botabote ba hlopehileng Masisile a St Paul ka baka gopola banna ha re ntsere re le bokerekeng Roma Katolika re ntsere a go ba kwe Jesu Kriste bangwe bari o le Maria o sinang silabe bangwe bari le Maria o sinang silabe o ke go leboga tle wena Agata Seriba ka fa Artreshville ke go lebogile kgaitsadi ya ka wa re ai ke ba utlwa Masisile a St Paul ka ba ka gopola mokatikiste bana impukile ka impukile bana ka fa here and fly ke impukile mokatisi a Roma tlala lina mma ne le mokatisi mele ga le wile a ba meja fatshe ya no ke utlwa moshare o batla go setsa Philip o bona ile boswa tota se moshe Philip o bona ile boswa a kitse go ya ka a re potele re boye boka ka nako eno ya leroborobo la COVID-19 se tshwenyege gonne Government Employees Medical Scheme e tla tswelela go sireletsa wena le balapa la gago ela tlhoko ka ga Tanzanite 1 kgotsa Emerald Value tseo mo go tsona o itlhophela ngaka e tla go tlhokomelang wena le balapa la gago ebile o ka dirisa bookelo jwa private kgotsa jwa botlhe tsone tsotlhe ntle le tuelelo tse di kwa godimo repa gonne James ya akareditse dituelo tsotlhe tsa coronavirus tla re dirisane mmogo re nne re katologane go fenya mogare ono ka thuso ya James
GEMS e go thusa go nna o itekanetse. Go bona dintlha ka botlalo SMS join go 33165 kgotsa etela gems.gov.za. Reetsa sentle. Ke modumo wa poifo kutwa botlhoko go tlokisiwa seriti. Tiriso dikgoka e ikaegileng ka bong e tseela batho botho jwa bona le mantswe ya bona. A re direng gore mantswe ya rona a utlwale mme re fedise tiriso dikgoka e ikaegileng ka bong mmogo. Leletsa 0800 150 150 go bona thuso le tshegetso. Molaetsa ono o tlisediwa ke SPA. Setšhaba sa gompieno se tshwenngwa ke mathata a itekanelo a jaaka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le dirilwe ka tsela ya sesaense gore le phepafatse madi, le natlafatse masole a mmele, le fokotse le kgatelelo ya tlhaloganyo ka ditswaki tse di natlafatsang itekanelo. Lerumo la madi le ikantswe ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le bonwa kwa Dischem, Clicks le kwa dikhemiseng naga ka bophara. Le bonwa ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power. Re gaufi thata le mola wa tlholo go tlile go nna thata mo metshamekong ya Absa Premiership. Mosufulugo kgwedi ya Phatwe le malatsi a le 17 The Citizens Cape Town City e thulana setlhopha sa the Brazilians Mamelodi Sundowns. Motshameko ka ura borataro mo maitsiboeng Motsweding FM jaaka gale e tla bo e le kgolo. A bona ba tla dira mo kgoleng a jaaka serete a pele ba go tsola dietedi e tsena ka dietedi mo tsereganya re pay on o le ba re penalty mo tsereganya re next sepetwe metshameko mo Motsweding FM o reditse Motsweding FM konka bokamoso. Latsipi ura ya borataro Rorisang le Brown Musiapoa a na le moruti Tube.
Motube re a sama. The brain ra tlhotlhoga ngwana mme. Go le morianteng. Yes madam. Go la le lebaka. Moya o laotse. Go la le lebaka la gore re tsamaye ka bana. Baba Profeta Son of Paul Church Choir. Taola e wele go. Ke go potsa batoni. Ke go potsa bana bantate moloi. Ke go potsa bana bantate Ratefani. Ke go potsa mabala pallo. Ke go potsa mabala ba profeta. Ke re pala morena le botle. Ba o khatlisa. Takela sediba ngwana mme. Mme Marampa ko Johannesburg re a leboga. Modimo a go boloke. Le tlhono la monere go bona le wena monna. Ha ro samaya le rona. Bokamedi ke kopa re atamele. Ke re gopotse baretsi ba Motsweding FM. Gore gompijano ba kopane le thulaganyo ya rorisang mo YouTube. Mokamedi mo YouTube. Re se re paramela ko dithabeng. Re tsamaya ka di YouTube. Ga mo go le di Facebook. Le tlhare la rona. Kopana le rona mo. Bona moretsi wa Motsweding FM. A bo ntumele mokamedi ke go kopetlhe gore re tle re palame thaba. Pele ga re palamela go di bojaka se tse o isimolotse. Mokamedi o kope signal ya legodimo gore kopele ke moya o galalelang gore ha re bua ka moka se re buang ka sona go tle go la o le moya. Yes the pray. Modimo wa rona kana wa tshepagala. Modimo wa rona kana o makgona tsotlhe. Modimo wa rona kana ga o pallwe ke sepe. Modimo wa rona kana wena o bula dikgoro di tswetswe. Modimo wa rona kana o ngaka ya dingaka e ke yone nako modimo e re neelang wena. Rara ba rona ba legodimo ha re tla go bua ka lentswe a o tenya lwalang. Tla ya modimo, tla ya khosi, tla ya ngaka, tla ya El Shaddai, tla ya Shikwembu, tla ya modimo wa boikanyo, tla ya Jehova Rafa. Re phekole re a lwala ka Jesu Kriste morena re a go rapela modimo. Amen. O ka me tube ha o rapela ke utlwa letsogo la modimo di tula mo molwetseng yo robetseng kwa sepetlele. Ha o rapela ke utlwa letsogo la modimo di tula mo tlhogong ya motho yo o itswaletseng ka lebaka la coronavirus, ka lebaka la gore a tshwaetsegeng. Ke bona letsogo la modimo le motshwara le mogololo. Ke utlwa letsogo la go le motho yo robetseng ko gae yo mongwe a ntse mo pituko. O kamane ke lemogela sengwe go ka go botlhoko ga go bonolo di brain. Ha motho a ntse a pitukolola a thapiswa, ha motho a ntse a pitukolola a jesa a nosa a pitukolola a le nosi mo kame a re mo kopela matla mo modimo gore a mo fe matla. Mo kamedi ga go bonolo go ka ga go bonolo pitukolola tshwanetsa tla o ntshware ntse le uchi ntse le uchi. O ka ba ditsamaya le tsona wena mme go na le motho yo re mmatla na le motho yo rwala di brain wa ye polola tse dingwe tse ne di sa bonale. Ke mmona motho yona ebile peini ya gagwe e a kokobela a utlwa lentswe la tsholohelo a o tenyolwalang di brain ke mmona bona jaaka pitukologa mo godimo ga bolao. O batla go ema o tlhoka motho ya tla mo emisa a o tenyolwala tsala ya me ya rategang setlhare se teng sa o re tlile go fa motho yo lwala. O seke wa latlha tshepo, a ntse o tlhapisiwa, a ntse o apesiwa, a o pitikwa, a o jisiwa, a o nusiwa. O seke wa lebala go na le motho yo o tlang ngaka e mo tseleng. Utlwa gore Jakobare wa e le gore o teng wena yo o lwalang tsamaya
ye ko go bone ba profeta a le go rote yo lwalang di-brain a iponagatse mo go ba bagolo ba kereke di-brain ngwana gago a o teng yo alala a o teng mokamedi tume malwetse a teng mo lefatsheng ka go fapana gago a teng malwetse a bangwe ke malwetse a sa foleng a modimo re thuse a teng malwetse a mangwe ke a fola fela ditlhabi tsa mmele ke tsa di botlhoko a mangwe malwetse mokamedi ke a itirelwang ke batho ga o rata maka ke wena o kopa gore o atamele ga o rata ke batho boeletse le malwetse a irang ka le malwetse a teng ye go forologana gago malwetse ke a itirelo malwetse a itirelwa ke rona motho go na le batho ba ba ratang maka ba ba ratang go bona ba batho ba lwala o gateletse o tlhoka go tsela kwa IC yo ya semoya ke bua ka intensive care unit ya semoya tsela le wena o tla o rapelela nyololang di-brain a bolawa ke lefufa le tlhogo le le moja mo pelong motho wa lwala ke dumalana le di-brain motho ona o batla go admitiwa kwa ICU le le godimo ka baka la gore letlho la gagwe la motisa letlho la gagwe le moitsa go rapela wena o teng yo lwala malwetse a mangwe ke batla go gatisa mantswe a gago di-brain re itirela malwetse a le kgakala le matshelo a rona ra go a phuta bona jaaka a gagabisa leleme ka moso ga lwala wa makala gore o lwatswa ke kante o lwatswa ke maka mokamedi tume I want some mayam Jesus the brain I call Jesus the brain mokamedi tume ke a ra lwala go le motho wa re matla a o tenyo lwala mokamedi tume a o tenyo lwala ke mokgwading ya basadi a o tenyo lwala di brain a o tenyo lwala ha mosadi wa gago a lela dikeledi letsatsi le letsatsi o le monna ka lebaka la gago o sa batle go moretsa o dula o mo tshwara diphoso o sa batle go moretsa ga bua potso ya rona ke mo go wena monna dikeledi tsa mosadi wao ke tsa eng kutlwa botlhoko ya gagwe ke ya eng le wena o tlhoka go rapelela o tlhoka go tsena ka intensive mokamedi o tlhoka go tsena ka ICU tsena intensive care unit yo buang ka yana intensive care unit o tlhoka go dutse ko kamoreng o tshaba le go tswa ka baka la dipadi mo sefatlhego wa lwala o nne nna gale ke mo keteka o nne nna gale ke mo dirile punching bag a o tenyolwala ke a ba go etla baletsi tsena mo kamoreng ya ko ga gago o lebelele molwetsi yo tsena ko sepetlele ko woteng eo o lebelele molwetsi o mongwe wa molwetsi o ko sepetlele ka baka la gore o no sa bue boammaaruri o mo tshetse bolwetsi o ne o lopa gore o siame kante wa itse o mo tshela bolwetsi mokamedi o ntshositse bile ke a roroma ga re bue nnete ko bofelelong ba letsatsi go na le yo a tsenang ka sepetlele ka lebaka la go sa bue nnete ka go lebaka la go tlhoka boammaaruri go na le yo a tseneng ka wati ka lebaka la rona modimo a re thusa go le motho yo o ikutlwang gore marefa gone o ka re ke na le tshwaetsego ya bolwetse kana tshwaetsego ya coronavirus a se ka bua nnete a tlala a kopana le batho
a kopana le batho mookamedi a kobe ka go sa bonnete ya phatlala gona le mogare wa phatlala gona le batho ba ba lwalang bolwetse jwa semoya batho ba moya wa bone o tshwere ke tlala mewa ya bone ya sotlega mewa ya bone ya kgaragatsega ka baka utlopela jaaka kgama e lelela melapo ya metsi moya wa me o lelela modimo o wosi le ba mpitsa ka maina ba re ke a lwala le ba mpitsa ka maina ba re ke tlaswa ke lelela moya wa bone modimo a re utlwela botlhoko ga re ka bua nnete le mogare wa o ka fokotsegela go ya ko tlase le mo nakong ya thata ya coronavirus ga o ipona ekete go na le matshwao ka wena bua nnete o se ka ba tshwaetsa badira mmogo ka wena o se ka ba tshwaetsa bakereke mmogo ka wena o se ke ba tshwaetsa baagisane ba gago o se ke ba tshwaetsa bana ba icon ke tlogela pina le o re mmatlang yo lwalang o teng mookamedi ke batla re atametse bareetsi ba station se malwetse a mangwe ra ipakela a mangwe malwetse ra bakelwa ke batho fela go na le yo lwalang yo bolwetse bileng ba motsena fela a na sa solo fela mookamedi ke botshelo bontsi jalo mookamedi tube ka kopana le lekwalo le lengwe la Jeremia ke batla re atametse moreetsi yo lwalang
yo salwa le ngarapedi se ba balwalang mookamedi Dube dumela pele ga ke ya go atametsa bona ke tla ke kope bareetsi ba bale lekwalo la Jeremiah lekwalo la Jeremiah kgaolo ke ya bo 33 Jeremiah chapter 33 mookamedi ba re balele temana ya borataro verse 6 ke a e buisa mookamedi ha re batla batho ba balwalang ere bonang ke tla busetsa motse kalafo le Paul ere bonang ke tla busetsa motse kalafo le Paul ke tla ba fodisa ke ba bulela letlotlo la kagiso le boammaruri mookamedi Dube ke kopa ho boeletse mantswe di brain ke kopa wa boeletse ke a boeletse mookamedi wa boeletse di brain ore tswa motsweding FM mookamedi a re ke boeletse mantswe ya ka thuso ya modimo re tla kgona bonang ke tla busetsa motse kalafo le Paul ke tla ba fodisa ke ba bulela letlotlo la kagiso le boammaruri ke rata ha o wela go tlase mookamedi ha pele ga o e tlhalosa e bua ka letlotlo kore le ga o lwana ga gore go fedile ka wena ke a go utlwa di brain ke a go e tlhalose mookamedi wa re modimo wa re o tla busetsa batho mo seriting sa bona o tla busetsa batho mo bothong jwa bone o tla tsaya mmele o a o tlhapisa ka hisopa e nne mmele o fodile ka mantswe a mangwe o tla tsaya Jerusalema o tla tsaya lefatshe la rona a ntsha COVID-19 a busetsa lefatshe ko boitumelo re boitumelo jo ha bogoroga re nne le kagiso le letlotlo bomme le bontate o tenyalwala yo lwalang yona o itlhobogile a re bolwetsi jona bonketile a re bolwetsi jona bonjile a re bolwetsi jona bonkukunile marengaka ya re tsamaya nna ke tla busa seriti sa gago ka mantswe a mangwe o tla go tsaya a go tsenye mo sedibeng a go tlhapise jaaka di-brain a bua a go tsenye mo ICU ya legodimo a o tswa teng o bine sefela ka jeno ke fodile ke ngwana wa modimo ke dumetse ke thabile ga ke na pelaelo di-brain mookamedi Dube ke batla re atametse moretsi wa station ke bona megala ya rona e setse e tletse ewa ya rona e kgoberegile re tsena mo malapeng a lona re le kopela thapelo re batla ba ba lwalang re tsena mo malapeng a lona re batla ba ba lwalang ha eba molekane wa ka wa lwala le wena motlhagise pele ga baruti gonne ha re ya go digala mo re digalang teng ke tle go kopa mookamedi Dube gore a rapele le ba ba lwalang malwetse a fapane a mangwe ke re tsamaya ka dipilisi mookamedi tshela ka tsona modimo a re thuse modimo a re fodise mme gona mo temaneng re badile ya James ya Jacob mo godimo re badile temane ya bo 11 ha godimo ga yona ke 13 e botsa potso gore a gola le o tlhokafetseng ke go utlwile ngwana e bere a gona le yo boga gona yo kileng a lwa yes gona a ba tlhokafala yes gona dipelo tsa taboga dipelo tsa utlwa botlhoko mara ga go re gore lona ba le setseng man ya tlhokafala Eddie Brain ba bangwe ba kile ba kopana le bone ba tshwaetsana ya nna tshwaetsano e seng ya kabo ka la tshwaetsano ya mookamedi Dube ya coronavirus e botlhoko ka gore ga se ya kabo ke fela gore rare ha o ka itse le mosa ba bangwe gore e ka re ke belaela sengwe wa go itlhatlhoba modimo a re thuse tla ke tshameke pina mookameding re tsa baretsi re tsene mo matlong mme potso ya me ke a gona le yo lwalang mookamedi Dube malwetse a mantsi re mokgweding le ya basadi a mosadi wa lela ka lebaka laka
a mosadi wa lela wa lwala ka lebaka la ka na a mangwe a malwetse di-brain ke a ipotsa le nna ga a batle pilisi a batla gore wena o amogele bua gape mo di-brain a mangwe a malwetse ga a batle moriana ga a batle pilisi a batla gore wena o amogele gore morena a go diragatse ke tla pele butla hanyane butla hanyane a di butla ngwana ke tle go rapela a di butla di tle go rapela le wena 0898605665 kopola le rona mo Facebook ya Motsweding FM kopola le lenaneo le mo YouTube ke tsore banna ke tsore bo bakwe Motsokwane ke tsore bo Thato Musi ke tsore bo Manase ba netefatsa icon ema pele ha o lwana e manyana pele butle balatedi ba morena mo kamedi tubere tsebe ka motse se tarapo ba okni se kopana le balatedi ba morena ba re butla butle ya pelo ngwana bona ena ema go nene fela Jehova o gaufile wena mo kamedi tube ke rata ha ya ko tlase mo kamedi tube hairi hey o kakasa o jeribui ere o kakasa o jeribui ere tlisa pelo o ntse o le sokolo ore o kakasa o jeribui ba gore ka bantswa mangwe o tsamaya ka morwalo ona wa dibe ona wa bolwetse o jeribui rata metse ba retsi ba station mo godimo re thusa re batla motho yo lwalang mo kamedi tubetle go rapela re batla motho yo lwalang
butla ngwaneso ke a go bona le wena Jehova o go lebile bo Robertson teng o mongwe re nna le monna wa ka nna le mosadi wa ka re na le nako e telele le re sa buisane o mongwe re ke dula ka sello ka lebaka la molekane selo seo ke bolwetse bo tsele mo ke tlile go bo rapedisa o mongwe re ke sale ke pitulo kololwa le nna ke tshela ka dipilisi o modimo ha re thusa station se mo gaetso ke Motsweding FM station se ke Motsweding FM nakalina ke bidwa the brain ke tsamale mo kamedi tu ke bua samo ya sibu utlwa the brain ngwana mme ke kopa gore ba ba nwang dipilisi the brain ba ba nwang melemo ba tle ba ntshe ba e be mo tafole re ha re rapela ba ba tshwara ka matsogo ga ke na pelaelo ga ke na pelaelo ya gore modimo ya go le godimo la boraro a re rapela dipilisi tseo botlhoko bo tla nyelela ka tumelo tshwara dipilisi a re rapela mona go ga re tlile go rapela le wena modimo re mo rapelang ga ka ke a re swabisa re tlile go rapela le bagolo ba rona bonkgolo ba rona bontate mogolo ba rona ba ba robetseng teng ba pitikololo ba go ba sa kgone go itshesa ke tlile go rapela le lona ha o rata bo go ntseng go nna bosula teng le wena re a go bitsa gore re go rapele ha o bona go le modumo kwa wena o tla mo ha o bona batho ba lwana o tla ha o tlhoteletsa bosula mo motseng le wena o tlhoka go rapelelwa bona go ga e tsena le rona Moruti Dube haleluya mosong wa letsatsi le e ka re bua ka nna Moruti Dube go na le motho o re matlang go na le motho re matlang go na le motho yo lwalang mo gompieno ka letsatsi o mo krei re batla ao ntate wa ina yengwe ya re ka dole ke fodile ke ngwana modimo ke ba go rapela re Dube bua le Ramogatse mo Rustenburg ya leboga ntate wa ka go Rustenburg re mo gabe re a leboga modimo go boloke ngwana go ga e tsena le rona mo ga e tsena le rona hello tsela le rona marona mo Motsweding mo moyeng dumela hleng ke a leboga ntate go na le motho re Moruti ke a lwala a mme wa ka ke batla gore ke le nthatelle ke a lwala mme wa ka ke batla go tsamaya Jesus yaanong ke kopa fela gore ke kopa dithatelo tsa lona ke ntse ke le utlweletse ke palelwa ko go tsena mo Motsweding mariano ke batla gore ke fole ka jeko ke memma botlhoko fodile ke high blood yaanong ke ya gore ke kopa dithatelo tsa lona ntate Moruti ke le utlweletse fodile mama fodile ke memma botlhoko mo tlokweng mema bohlungu ka leina la morena Jesu o tlile go fola mme re tsamma askisi mme dipikele tseo modimo wa di bona re tsamma ke a leboga ngaka e teng marona ke a leboga Moruti ke a leboga bo Bishop ngaka e teng marona ntate thank you mema bohlungu ke lebogile okay mama mo ga etso tsena le rona ba re tsa ka le motsatsing la gompieno ke a le dumedisa modimo a re bitse batho botlhe ba ba lwalang ba tle go rapelelwa ke ba priest amen re kopa ntate modimo a tsholele moya wa gago o boitshepo mo go rona a o tlolle letsogo la gago la mogau a ame maphelo a rona malwetse re a lwala a mantsi le dipuo tse re di buang ra be re ikatsetsa fela ke bolwetse kopa modimo a fodise tsotlhe ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste morena wa rona ke iba a le ko maphutsumaneng ko phela ke a leboga baruti ba o modimo a go boloke modimo a go dire sentle modimo a go tshware ka letsogo la moga mona go ga e tsena le rona mo ga e tsena le rona moka ke le dumedise le the brain hawa e ka re nka iketsetsa se fela se se reng hoja a nang tlogetse fela dingwo nna nka botsele ka the brain mo mosong wa letsatsi le ka go ritle ka dina sehela se se reng naka ya tlhoko ya dite go se tshari gore monghadi ha o bona bolwetse bo nka bophela jwang gobane bo ntatile mene a isale bosiani ke hola le bone
ke rata ke re ke meme lengoloi malenyolo go mosong wa letsatsi ya dingaka dingoloi la ba profeta the brain le tlela go ama lehatshe ka baka la gore lehatshe la pula le tlela go ama bana ba modimo ba ba amilweng ke COVID-19 go mosong wa letsatsi le a ke tlogele the brain modimo a go lompolokela a e go lo dira sentle ka Kriste morena wa rona ga mmogo le moka ga wa amena le mama letsi morebodi ke go utlwile ha o mema lenyolo ile diphodiso Jesus baba wa nkgopotsa motlhang mosadi yana a batla go tshwara kobo ya Jesu di a batla go e tshwara Yes mosadi ka baka gopola mosadi yo kileng a nna nako e telele a nna le tshologo ya madi a batla go ama kobo fela ga nka e tshwara mookamedi tumeko ke a tlhakatlhaka ke a go bona go etsela le rona mogaetshotsela le rona di brain ntate wa ka mo mosong wa letsatsi ke leboge modimo modimo o sa le modimo malobeng e gompieno o santse o le modimo o sa tampaballa le botshelo jo di-brain ke rapedisa batho botlhe moruti wa ka le wena mookamedi ke rapedisa batho botlhe mo letsatsi la gompieno batho ba ba mphomongwe ke ba na le malwetse ya COVID-19 ba opela mmina sefela ke emetse karabo ya botshelo jwaka ba emetse karabo ya di-results e le ga di bua ko teng o bo go rena pholo mo mebeng ya bone ke ba rakile malotsamaya ka leina la ga Kreste ke lebogile ke re morwa batho ba kae mo magogo a shebela kwano ka leboga baruti morwa batho ba kae ko magogo a shebela kwano modimo a tswelele go go boloka modimo a go boloke a kopele sefela gore le nna ke mmogo mookamedi gapile fela e ke tse go kopa mookamedi gore tseba babedi re bere o bo rapela mookamedi ke a go kopa tlhela o tlo beme le godimo
botse tše di botse o dira tše di botse fela he wena tšea tšeso moleke tšeso o dira tše di botse tše di botse tše di botse o dira tše di botse tše di botse Oh, hallelujah. Jesus. Dibrain. Umuleke Jesu. Udira tse di botse. Robertson te. Umuleke Jesu. Halela pala ga go le takateka. O se ke wa khobega marapo. Le ha ba ka go nyatsa ba teng batho ba ba go shebang ka tshobotsi. Ba go shebela kwa tlase. Ba go nyatsa ka gore o dula mo mokhukhung. Jesus. Umuleke Jesu. O rapele o tla dira mohlolo dilo ba bua mantswe le mo malobe mo kamedi ra ka tsona di senke tseo wa khile mokhuku ka tsona mo nakong ya tlang o tla boruletse ka tsona o tla bo sarulela ka tsona o tla bo bele dithulusi mo go tsone le mokhuku wa di kharaskapa o moleke tshese o moleke di break ke tla kopa gore tsaba ba beti ngwana mme re rapele la baleti ba ro o tsering ya fema tsena le ro Dibreni mo kani tubetla ke le lebogeng marona le bene khomotse dintho tsa bomme ba ba sotla ka ka ratong be e re khwedi ga e tla mosadi a iroga ka ke a re khwedi e ne e nnelang teng ai mas ke rata ke re mosadi o ke more ke re a itse gore modimo o na le ene mme a o tele setsela se se tlileng sa otola ke mmina thego kwa difileng tsa go sana a re ntamaise molo ke tshepa wena fela go se re se mo tseleng ke tshwara maoto mme ka lengwe la matsatsi modimo o tla mo swatola mo seretseng se ke kwa di-COVID-19 centers ke re ba ba kgaratlhela botshelo ba bone ke ba re ke re modimo go le thata go ntse jang e santse e le modimo ke ba re fela ke re fa botlhoko bo go tsena bo go tshuba ke ba go jesu ke le fela ta dilokolla baruti ba ka ke le lebogile ke le tutlile nna le letsatsi le le monate ntate di brain di moruti tube a ke ke le dumedise bontate ke tsena ke bina se fela se se reng ha le pirimile o nna ya boroko ke lala ke motshepile morena ya lera oh hallelujah baruti ba ka ke rutlo ha le bua ka Jakobe wa bo 5 a re ha mongwa lona a lwala a ratele o tla ditse ba go ba phutego ba tle ba go mo ratelela e re thapelo ya yo rutileng fela ka re go lona baruti e tla tsosa molwetsi ka re go bolwetsi ba borobetsi e ka tswa e le bolwetsi ba COVID-19 e ka tswa e le bolwetsi kalina la Jesu gona le o tsogang ntate o gaugile re a leboga mo kamedi tube ba le ba bannang ba khobotlediwa ka lebaka la gore khotsa banyatsi ha banyadiwa mo kamedi banyatsi tsa gore ga bana makgabunyana mo kgweding ena basadi ke re rona bontate rona borre ha gona le selelo o ba lekaneng ba rona a re ipotsa dipotso gore selelo se se tswa kae mme rona re atamele gore modimo a re bule matlho mo kamedi go le se fela se ke se ratang se se reng tlosalera ba pipatsa matlho o ka me di rapelela balwetsi Jesus modimo ntate modimo morwa modimo moya o boitshepo ngaka makgona tsotlhe o mogolo ka mafoko go ba ba dumelang o tla utlwela botlhoko ba ba go rapelang ga gona go re ka tshabelang teng modimo re lekile dingaka tsa lefatshe ra ba ra gopola gore go na le ngaka ya ikileng ya nna mo koteng ko Golgotha e reng ha re leba ngaka ya ra fola o re ka letsatsi le lengwe Moshe
dira noga ya khotlo botlhe ba ba lumilweng ke COVID-19 ha ba le ba noga ye ba tla fola ba teng ko malapeng modimo rara wa rona wa legodimo ba ba le mo bolaong bao dipilisi modimo e leng dijo tsa bone bao melemo e le metsi a bone mebele ya bone e tletse masoba ke di-injection tse ba di tlhabiwang kgosi ya rona tla ka mosa tla ka matshediso re opela sefela bodibeng jwa matlhomola mo ke tibileng wa hlaha jesu wa ntutubola ka baka tseba lo nyakalla ba tshware ka matsogo re rapella dipilisi morena meriana ena ba inela go qetela ba inela bofelo ka leina la jesu wa nazareta bohle ba ba lwalang phutha bolao jwa gago o tsamaye tumelo ya gago e go fodisitse thank you modimo ha o rialo re ka pelaela jwang ka jesu kriste morena re fodile ka jeno amen kwa bokhutlho modimo ka gona modimo re o tshepang ko ntle ga gago re tshepile wena ga ra ditlokotsi a rameleko re tshepile wena amogau wa morena wa rona jesu lerato la modimo rra hetso kabelano le matshediso a mo boitshepo di nne le rona rotlhe ba ba lwalang le fodile ka lebitso la jesu amen tumelele ke kope go rapela go leboga mokamedi motlhagisi mogolo wa lenaneo le Penny Bukiais, Penny Motaung, motlhagisi ke Simon Segoje, Apostle Semirang kona re a leboga, Thato Musi re a leboga, yes, ao ba go botsokwana re a leboga, Manase re a leboga, mokopi wa latela mme maitsibo a re mmogo ka thulaganyo ya tsosoloso go tswa mo go na di brain kagiso maki. SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo Motsweding FM. Tlholang sentle mo kamedi Tube le Brown motwetso madume ke dimakatso mo taung dikgang ke tsa ura ya borobongwe mo Motsweding FM. Mo presidente